درباره وی مجاره گوتبیجه که دگل برس عبدالله گدو اندام دسته سیاسی ائتلاف و نونر انجمن نشمانیا کرد دنابا اپوزیسیون سوریه دادیکم لإستانبول دگل مدای کو ایرو گراد داویه یا مجن یا شیستو چارمین یا جوینا ائتلاف لإستانبول بریوچو برس گدو ایوار باش ده جوینا ائتلاف دا و صدم اسباب سرهلدان آلوزیان لعفرین دست نشان کرن خویا کرن چما تحریر الشام بهیسانی کاری دست دانی سر عفرینه بله ایوار باش براستی اف جارا ددوایه که دسته تحریر الشام هي تحریر الشام تروریست درباسی عفرینه و دورنی دیجی دبی جوان دوری کبسر حکومت دمکیوه و جاره هنکی دریشتر کرو بیتر زرار جیگیاندی حریمه خویای گاواگو اف گروپین چکداری کو بسر ائتلاف دی گاواگو آلوزید نابراوان دردکوه شرو پفچون دردکوه اف دسته تحریر الشام جی جخور وینا استقلال دکه دوی درباره درباس بو لی یعنی شرکی مزن لدیجی اوی دسته تروریست رودا و هم پیزان جی خو پیشندان ام بیجن شورشگیری ایگلیری جی لدیجی وی رابو حتی نیروجا ایرو جی بردوامه ایرو د جواتا کرمکه بردوام با بس ود ائتلاف دا چاوا بحث عفرینه کر يعني وش بريار دان شو قرارك دا لسر روشة عفرينة ايرو يعني دستيا قشتي بريان ها بساعات كي بداوي هات يعني انا الرشبلكا بيانا داوي اختامي جي جواتا كوميتا قشتيري هات نيفساندن يعني بلكي انا دركبي او دركبي تید دا خویا کرن کو ائتلاف سوری لدجی يعني او شر كو هيئه تحرير الشام ترورست لديجي عفريني ودفرين ديجي بسر حكومتها دمكيفي لديجي وي رادوسته هلوستا خو يعني نشان ده ودوزا درخستنا ويجي اوي دفري دكي جوان دفرات تواجي دكي و اف نجاره کی جی د گرا چلو سیاد 2019 جی دست نشان کروبو کو اف افایا يعني رخصتنه که تروریست و دویجه دور درکوه جبرکو پیزان يعني اوجي يعني لسر لسته ترور ناف دولتيه همي اندام آلين دناوا ائتلاف دا يعني ريكتن لسرفيكي ودوي تحرير الشام عفريني دركوه رخرا وكا تيرورستيه بله انا داخياني و دركب و بلاف ببجي لسر يعني موقع ائتلافي وخلكي بخينا هنگدوی باوریه دانه پشتی بیان نامه هوا یا ائتلاف تحریر الشام ویکی بپجرینه پسند بکه جعفرینی گندوارن وی درکوه نا بيغمان يعني ايرو رخصتنك ترورست جهناد نيفساندين يعني هالوستك ليه هالوستا خلكي الدفري بقشتي يعني هالوستا شورشجيري وقليري الاويدري سري روجا قدرباس وي حتاني روجا ايرو يعني حتاني نيفي شفي خلق هالوستا خوددن خياني كرن يك اد دواجي شركي جرانجي لديجي ويد بتشكداري كوبسر ائتلافي في او جي شروي دكن ويعني قال لك امبيجن يعني زرار مزنجي جاندن وان ترورستي زرار وين شنا دوي رابورتا ايرود دوهي ايرود جوينه دا د كومبونه دا هات خوندن لسر روش عفرينه چند کس هاتینه کشتن جه سیویلان چند بریندار بوینه چند در بدر و به مال و حال بوینه چند چکدار هاتینه کشتن چند وها بهجمار يعني بلكي بردسي متن ابن لي يعني كسكي خرادسي وانكري كستسليم نبويه يعني امبيجن برخدانا تشاسي تشالشكري بيجي بردوامه برزگدو بله ائتلافك هوسا يا مزن يعني داخوازا
لادانا بشار اسد دکتن و حکومت کانو جبو سوریه دیکه یعنی کارینن و نگشنه وی آسته هنگ بکارن لسر روشک آلوس داتیان زانیاریان جخورا کن بکن والله كونكرنا زانياريا بيتر مثلا كراغهاندني بلكي انا بناف دساد هبجي لي لجمع تنيه لي تشتكو ازانم وقو مشترقوت يعني رد كرنا فان ايريشي يعني ترورست بردوامه ده جوینه دا استخبارات ترکیه دیگل وقت کمبونه دا بو؟ نا جوين سوريني غير سوريا اللي تنن اندام دستيا گشتي ائتلافينه استخبارات ناوان تنن زور باشه درباره آسایکنا پیوندین انقره و شامه اف مجار چاوا درباز بود جوینه دا يعني تيكلية أنقرة بشامير تيكلية أردني بشامير تيكلية عراقي بشامير تو چارە سەرکردنا يعني أمبيجن برسغريكا قلي سوري نكار چارە سەر بکێ و تو کەس نکارژی يعني في شر قول سوري دەست پێکردی سەرێ 12 ساڵا جبلی نەتەوەین یەکبووی و جبلی ئەمبێژن ئەو پرۆسێسا ناودەوڵەتی کۆ دخوازێ قەیرانە سووریێ داویەکەی ژێر دەینێ و دبن ناوێ 22 پێنجی و چارە ناودەوڵەتی دێ یعنی دبێ کو دانوستاندنی ترکی بە شامێر ببێ لێ ئەم دبێژن دوێ چارچەوە بەرژەوەندیی وای ئەو لە هیدەیە بەلکی جارنا یعنی ئێ سیاسی بێ بەلکی گرێدایی بێ به هلبجارتنی کو لترکی بریدته لی او يعني شورش سوري نگری دای بوان مثلا و بل وك ائتلاف و پرس ترکیه کریه شما دوی توقیته دا دوی دمی دا پیوندین خو آسایی دیگه دیگل شامل صدم چنه و اف پرس ترکیه کریه دمکی هین لترکیه نه ترکیه پشتوانه ویا بله بله تركيا يعني دانوستاندن بالتركية بردوامه بتايبتي وزارة خارجية تركيا وجواد جي تشيبونه وهر يعني تكسكرن لسر بابندي اوا بقلي سورير بمافي قلي سورير بشورشا سورير بائتلافر لي وقت دولتي سينورداشي هافن تيكليه وان درباري يعني ام بيجن برسغريكي او لهيو برسغريكي سياسي دي بيجن وهبن لي امهر بابندن بائتلافيره افغوتن اواي لي حتى كو افغوتن يعني راس بين راس بيجي قرن في ساوان وبر بكودا بشيتن سوري برز قدو وبابد بن بائتلافيره لي چارن في ساوان يا هوا وك ائتلافي ووك خو بمينه وهولا اسايكنا بيوندين ائتلاف الرجيم يجي بدا یان و ائتلافش ترکیه در بخینه انها دانوستاندن ایوان برژیم هر جاره که یعنی دو هدرکتیه پیفدار امبیجن حکومت ترکی یعنی جی سروکاتیا ترکی دای خیا کرن یعنی گو بیتر یعنی نامه ایوان دریا روساره بوی رنگ یعنی دیرکت هین تنه تشتكي ولو نيزيك تني دانوستاندني هين تاورين تشتكي يعني امبيجن براكتيك هين تشتكي وها تني كنجي غاوا تشتي براكتيك جيبو ويشاغي و اوبوزيسيون روني و بريارا خبد يعني انا تشتكي برچاف بتني باش باشك چاودرين سياسي درباري وان آلوزين لعفرين دبيجن گلك صدم گلك اسباب لپشوان آلوزيانه هنه لعفرين یک جوانا دبیجن دستی ترکیه داته ده هیا ترکیه دخوازی آلوزیا دروز بکه جبر وی که بو نرینا گشتی را بگهینید که مترسی لسر روشاوای کردستانی هیا گروپین تروریستی هنه لو داره یعنی شرعیت دانه به اپراسیون کادن تجی وها دبینی یعنی ائتلاف وها دبینن که اف ترکیه دروز دکه جبو شرعیت دان به اپراسیون کادن لسر روشاوای کردستانی يعني عفريني تشاوا تيغريدام بمثلا رجافاي كردستاني يعني عفرين هي وكيده رجلاتي يعني فرات هي قلكي بهاف ناين غريدان يعني ايرو تركي
تركي آرمانجا وي سركه لغورغو دو خيا كرنت سينوري وي اولهيا سينوري وي والغورغ او دبيجي دستي وردانا وهبونا بككي لسر سينوري وي يعني ايرو اظهري ما قد من دستي حكومتها دمكيده ووكاغتك دستي ويد ايرو ائتلاف وجروبين تشكداري بسر ائتلاف ده هبونا ويل ور اجرج برجوانديه خو يعني البرجوانديه خو مقاتبه ديمك ويلي مقاتبه يعني لهبونا ائتلافي امبيجن د عفرينه د اعزازي د حيطاني بجراب لسي باش وچوا ايجا مصلحه وي چوا برجواندي وي بهفر نايغريدان يعني ديتنك چوته سپاس برئیس عبدالله گدو اندام دسته سیاسی ائتلاف نونر انجمن نشمانی کل سوریه دنابا اپوزیسیون سوریه دا لاسطنبول ترکیه دیگلمه وی گلک سپاس